Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadian katu kan isngi baka HNLC kala berngam yo MLA ka sora ubak given William. Bat bandawaru ba uday ban resign no nakajinglong MLA. Ubak given ulaong ba ya ula jet daki pat ba ka sora constituency. Bat unyai beteng bancakri pat ba kumu MLA kan baki pat ba kidang ai ka bor hu. Ura pen pawru jing solengo. Ba ka kambe day bak MCCL kadai ka kam jong sorkar handai ka HNLC ka kdo kti pan ban ya umarwe. Shu ulaong ba ka jaka bayang ka MCCL kadai ka jaka ka bahap po Shela constituency handai namar pa ki babun ki batrai hangtu kidai kinong sora uru ula shimkhia ban keren ni kaman man kapor handai mentapat ka jingsha keno kami tang ya umarwe ulaong balada dai ban keno ya UMD ka sora ladai ban keno ya kitu gi bosyong hakishuki nadu usnam arhajar nyau terter namar ba dai hakitu gi por pak MCCL kala sedang troin nang tau laong bahak kapor bau syajit kumu MLA haus nam arhajar khat pra ka MCCL kala don lupa ka jing bat kam dai ke bami thamai involvement ke ba lamshul ko nega threat ba IP ya kata menundun komen namarkan bahai ba lesi de hidden contract yang bahap pikeli bi dere gusai ko panotra nampak ban komen ru halor kata ko betah ban om bakadon ka politik sendiri nampak ban komen ru kata ko betah ni kan bahap dulun kan hadu menta menilai keren namang iso tu menta nakaliang jo government kampat la finalize ka ya ka no decision ka pakan sim nakaliang government ni so tu na persyang ya ka option number 1 number 2 kamang feasible the handling so tu menta asas tang option number 3 ni hapat ka meeting bagi stakeholders paro khamtam em taki employees siapa nyo par banyak ada decision sakrat oi so tu kan ga jung berngam khatu la kaliam jumpi kum lashim lagi ni la para la se ke ba banyada IP la se jinga chinista em kata ta ka shong ko police department bana security threat kam day e ngalian jong nga so tang kawe upai tak mentaro undi su bobi babon ki bala nang natip babon bala dan ngajing nang distan kinom sya alam bakla hakum ki to gijing thmu ki bana kalian coba segi HLC kadar namang iso tu bopai ba ulatip lesi ba nakaliang joga HLC ke gajing thmu gajongki Henry nakaliang jonga son ong ba upai ba hi kumbalong nanta ulalong basta ubatip unum sya alam bakla hukum itu statement kepada kalian dengan jelas sekali bertemu.